Uko iminsi igenda ishira iterambere rigenda ryiyongera hirya no hino mu gihugu, aho ibiciro bigiye bitandukanye bigenda bihindagurika, uyu munsi bikaba ibiciro by'ingendo rero bimaze kuzamurwa ku kigero cyo hejuru, aho mu minsi yashize byazamutse abantu bakabyinubira ariko bikaba n'uyu munsi wa none byongeye kuba byazamuka, ibi bikaba biri gutera urujijo mu bakora ingendo zigiye zitandukanye inshuro nyinshi na nyinshi, uyu munsi rero ibiciro bikaba biri kuzamuka bitewe n'ibiciro bya esanse, aho urugendo ruri kugenda ruzamuka ugereranyije n'uko byahozeho mu minsi yashize cyangwa se mu minsi yatambutse, uyu munsi wa none rero abakirisitu bakaba bari kwinubira abagenzi bakaba bari kwinubira iby'izi ngendo ndetse n'izamuka ry'ibiciro bya esanse, mu gihe hirya no hino ariko leta y'u Rwanda iri gushishikariza abantu gukoresha imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho ibi ngibi ahubwo byakagabanije ibiciro bya esanse kubera yuko esanse yaboneka cyane kurenzaho kubera yuko imodoka nyinshi na nyinshi zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ariko uyu munsi wa none rero ibiciro bikaba bikomeje kuzamuka, tukaba dukomeje kwihanganisha abari kugenda bahura n'izi ngaruka zose kubera yuko ibi byose tugomba kubinyuramo kandi tukabyihanganira, rero mukomeze kugira ibihe byiza kandi abakora ingendo zigiye zitandukanye mugire ingendo nziza mugereyo amahoro, see you next.